Ole mitam takina harsat na kan to thin na pakhat chu kan phone memory full hi ni a chumi ti Thawl dan kan thalak poimo te kan thil du ho te engma delete lova ti Thawl dan kan soidona 1 GB te 2 GB thlengin hete kan ti hian kha to kan ti hian space kan nei bel thei don ani ti chuan ama saberin case le data clear kan soidona hei hi apoimo kho me kha to ka ti pho tur ani a ti chuan settings a kan lut photang settings a kan kala app management phone then kata chuan app list ti te apps ti top ten om mai theya kan phone application om ho kha a list kan zuti chuak don ani ka phone a chuan hei app management ti ina oma ta chuan kan lutang ti hian ani ta a phone then kata chuanin system app alang hal vek anga phone a chuan hei lang hal lawa so system process ti awm hi hei ka click anga thena chuan so system app ti te pon awm anga chu kan click le anga chan chu tuna lo lang hi chu ke install sa keima install ho chaw ni a phone ina achom sa ho kha alang tel lawa chu ta po chun data clear ngai le cache clear ngai te tam tak awm ve tho wangin ti lan tel tur ani a so system process mo so system app ti kha kan click le photanga ti kha na lang vek ta ka application zong zong ti chuan heng hi application hi amal te na then chu data kan clear anga then chu cache seu kan clear don ta a ti chuan data clear thei ho clear ngam ho chu browser Chrome te UC browser Opera Mini ti ang chi ho kang ho kha data clear thei an ni a tin Facebook Messenger te po data clear thei ani tin kan shopping app ang chi ho te po kha data clear kha apoi lo ani data clear lo tur chu WhatsApp i data clear lo tur ni a chan chu data kan clear chuan kan message zong zong kha abo vek the wangin WhatsApp ero chu ti lo tur ani a ti chuan a om zia Facebook mangin kan soyanga Facebook kan mechuak anga Facebook app kha tin kan zuk click anga chuan phone then kata chuan clear cache ti le clear data ti kha lo lang nga lang phone then kata ro chuan hei ka phone ang hian storage usage alo om ta a hei hon le photangai ta a kha om dan hein ang vek lawa ma ro chu kan thatiam zel tura nga yang storage usage a kan lutang ti chuan hei total hi entaila MB zathum som nga paru kania app za som thum pariat MB data za ni som pasari MB cache 11.9 MB ni tani chu a om zia chu ka Facebook application ringot ka chu MB za som thum pariat chawani a ase ka khoi na vela an chat vel na data lo tling khom le file chia cache lo om khom kha MB za ni chuang ania application aina lo lian dei to zok ti na ni tani chu wangin Facebook data ka clear khan space MB zani chuang kanei bel ngal phot don ti na ni tani chu ka clear don tani hemi data kan clear hian Facebook hi chu engma thalaka bolowa Facebook a kan thil poimo engma bolowa Facebook tanga kan thalak download zong zong po abo don lo ani abo don lo ati ber tu chu ain log out ang Facebook a kan account khain log out anga voi khat log in that le ngai don ani chu ringot chu ni amaro chu i password set la vero chuan ti lawata na thajok mai thei clear data kan click anga okay mo clear ti lo omang clear tikhan ka MB za som thum pare chau ni ta ti na ni ti chuan MB za ni vel space kan nei bel phot tikhan messenger kan ti re chinang
messenger po storage usage sa kan lu tanga hei clear data lo om le a clear le ang tikhan ein log out ta engma bo don lo ani tikhan chrome te shopping app te poi password ti set chuan iti anga ein log out ringot ang ein sign out ringot anga engma bak ngong nei lawa kar te thil da te po a om vek don ani thil download zong zok engma hei hi na ti bo lo ani ti hriat tur ani a hei shopping app te hei game te po ni tho sign in ngai chi ni chuan data I clear khan ein sign out anga I sign in le huna I coin lo nei sa moi point mu sa engma adang lam don lo ani sign in le thei chi ni chuan ma se sign in lawa khel chi ni ero chuan data kha clear lo tur ani a chan chu I thil zong zong I coin le I point zong zong kha bo dona sign in chi ani ero chuan I sign in le mayang chutiang chuan heng shopping app te po Amazon shopping te po hi ni a hei 56 MB lai lo ni ta ni clear data ka tianga tikhan ka clear a Thawl hok ta ni chuan Amazon na ka lu le dona khan alawin sign out awangin voi khat sign in ani maya khatia ka ti le ma kha chu ein sign out je don chuang lo ani ti kha se tur ani ti chuan khami kha lo ni ta sela data clear lo chi ho a chiang sa chu WhatsApp ani ta ni atira kan soeng khan WhatsApp chu data clear lo tur ani a message te bo vek chin ni in a share ta chu wang chuan ti lo kha hi manga maro chu application dang po data clear lo chi ho kha om ta ni WhatsApp a kan lu tang storage usage data clear lo tur angai po ni sela clear cache case big cs che chu eng application a po a clear ngama data clear lo pon heital hi chu ti tur ani ta ni ti khan hi a chen chu ti kha chuan a lo lian thei khop maya ke ro chu ka ti zeu wangin alien vak lowa thina ti khan application zong hi kan soi khan Facebook Messenger te browser le shopping app ho kha data kan clear ang chuan adang te ro hi chu hi engchin nge ti tur ti lo tur him tur ti kha soi vek sen ani lo wangin kan soi bak zong ero kha chu cache ringot kha kan clear thla char mai don ani nichina WhatsApp kan tiang khan hei kem scanner te pon ti le tai la hei clear cache ti khan data clear tur app claim zong kan soi baka po khan cache khak awai hian tian clear thlak char tur ani khamin bel khom kha ti kha chuan 1GB te lo tling thina 1GB a chuan thalak tunlai kan phone thalak hi 2MB tanga 10MB vel ni tlang pui ina langa 5MB in chok rual taila 1GB kan clear chuan thalak zani chuang lenna space kan nei bel tani thalak te re phei chu zathum zali polengang chu tiang chuan he thil hi poimo tak ania data clear kan zauta a voi khat soinon le taila settings a kan luta application list a kan luta Facebook Messenger te browser te shopping app ho te data kan clear zelanga kha tokin kar khata emo kar khadana emo chuan khami bak zong ho WhatsApp te Play Store te Google Play service chi sang abikin application lian ho bik kha data ni lawin cache chau kan clear le charanga ti chuan kan phone kha alo thol hok don ani kha khani sela video dot le a folder le file poimo lo lian pui lo in phum ru thin lo om thin delete dan kan soi le don nia